Dorčak. U teškom stanju. Na teren ćeš se prehladiti. Neću dugo, neću dugo. A imam ja nosam helanke, nisam ti ja prijavio, ja to nikad ne skidam. Eto ga je. Pa dobro, pa ja odrađuje surfuj po Facebooku, svađao se sasvim kako mi otišao na to. Aj, a Boga mi taj ko je s tobom radio, i njemu je 70 godina možda. Možda ti to ideš radnim kolegama, a ne...
Ma dobro. Šta u Švedsku ide na dženazu? Ne, ali... Pa dobro, ovo do 55 je otrovano svim i svačim, ali stvarno, toliko pratite dženaze i sprovode. Ne znam, je li tebi toliko dosadno moguće? Ali taj koga nisi vidio 20 godina, 25 godina, i kad ga sretneš na ulici ne možeš ga ni prepoznati. I kad je živ, znači, eto ja koga nisam 10 godina vidio. Ti nisi u stanju prepoznat ništa. Oj. Meni će pisati ova terapija. Ma Boga mi ovi odrasli, mislim eto, čovjek poznaš ti lik, ovo ono, ali to je sve se udaljilo, viš nije to. Eto, pričaj sa njom, ajde, dođi. Ajde, čao. A morate se vi zajebavati. U njega je žena German, to je kupila diplome. A ja? Je, opet glasate za SDA. Ja jebao mu mater. Za kog ti glasaš? No, on jebao mater. Jel? Za kog ti glasaš? Za svoga najbolje čovjeka. Koje je? Pa znaš koji je najbolji? Ne znam, kako ću znam. Znaš Boga. Onaj što je bio najbolji, taj je umro davno. Ima još njegov zamjenik. Da nije Komšić. Komšić, ja. Ma nema njega niđe. Dobar je čovjek, ali nema ga niđe. Dobro se on bori, mislim, iskreno. Riječima. Ja, ali ne mereš ti hobotnica jebena. Ne da mu Balijego i ti. Ne znam, Hobotnica jebena. ja mislim da je Bakir ipak. Šta ja znam, ne znam šta bi ti rekao. Kogo? Pa Bakir. Najbolji. A nema, da njega nema, sve bi ovo propalo. Ma da buda, propalo je tako. I tako je propalo. I tako je propalo moja baba. Pa jest, ali da njega nema, skroz bi propalo. Moj da buda je nestalo. Kako, vidi, Poravnali. vidi šta nam je napravio džamija i nemojte zezati. Jebao svoj materi. Vraćao džami i kada se ne živa. On jebao svoj materi. Ne 5 kuća, ali mađala mi je. Ja, O dobro pa, mora i hođa od nečeg živjeti. A ja? jebao mu hođa materi. Nema hođa na birovu. A ne da i njema, to je haram. Na biro. On jebao A hođa ja materi. se ne mogu na birovu ni 3 mjeseca zgrije skinuo. Ni tamo mi ne daju. Dobro, tebe šalunga jebi. A ja? Ono treba na snajper sve trojicu. Tito je pogrešio što nije sve trojicu ubio. Jali Tuđmana i Milošević. Bili lopovi. Nije mogu ubiti kad su bili sa njim jebi ga, bila mu desna ruka. Izigrali ga. Tu je on grešku napravio. Koliko deda imaš godina? 51. jedni. 51. Pa najbolje godine. Jesu? 51. godište. 71 godina. No je jedan. Pa ja nije, mislim, sad su te godine baš ono pubertetske. Ufu. I odakle rečen si iz Gračanice, jel? Pio sam ja gore. Di je? I lazi. Ću da snimam, bolam. Vidiš, uvalili čovjek ovaj, gledaj evo. Raspada se, sad jebote, gledaj mašine. Gledaj. Najzdravija, najbolji treba dobiti. Gledaj. Ču i ne čuje se kako radi. A nema, hidroulje, rovne Gledaj. kući. Koja Njemačka, koja pizda, mater. Gledaj evo.
Priča jebote. Ko u greški čovječ. Ovo je dobro za... Ajde, neki Kako ti si kablova zasjećio? ovdje nešto gledaj tamo dok se. Još čupat ćeš sve kablove infuzije. Eto nešto spavaj tamo. Ostati tamo dok srce. Jebote. Će mi terapija otići 3 pizde, mater, isto od samo džaba dobio. Znaš ti koliko sam ganjao preko birova. Ej, tu je kampa. Što te to, tu se fneš, moj djete. Moraš, evo sad. Misliš? Moraš 100%. Evo imam jednog hađu usud, preselio. Džebrajel. Sestro. Tura pilanja. Kako bi ja zaspao. Mislim. Evo, 12 sati. Doping. Cigara. Kafa.